voin November ni kumsang ni somni pali in rinia nia in zawa in chibaile vekule mi bothi in anmu ni somni pakhat thlasom kumsang ni somni pali atanga chin chiat lawa bo lal than sanga kumsom nga panhi champhai veng sang chu ni sari chung zona ni nuwa mi zoda nanga khotang huwa pa zon ti to pani nuwa voin ni thlasom pakhat kumsang ni somni pali in rinni hian thia mu ani lal than sanga hi ni somni pakhat thlasom kumsang ni somni pali khan vongzol luya akala a holo wangin chungkhat laina ten an zon nuwa champhai veng sang khotang huwa pa zona nia chumi nuwa champhai saphet quarters oi me kai shwaina hnoya branch oi me sang sang ten an zong le a ngor takani sari chung zona ni nuwa po mu ani tak lo wangin khotlang huwa pa mi bo zon choni somni pariat thlasom kumsang ni somni pali khan an ti topa chungkhat lai ten zon chun zomin vo in hian veng sang oi me ten an zong le a tual pui le khobungin kar tui pui kama thia mu anita ni lal than sang hi nu pui fanau nei lai ni December ni somni pariat kumsang ni somni pani jing lamda ruk arivel meka chuti lai tak chuan West Bengala Haura venga damdoin pakhata chuan me pakhat hi trap chungin aron tlan pheilai mu ani a asoidan chuan kalkonga me pathumin kutan thlaka ti chuan nu pui chu silain an ka paron ti a chutia silai ka ti vela soithom an shia rual chuan damdoina chuan mi chu an phok lek ta vek meya ti chuan doctor chu rontlan ngalin motora da na lam chon pan pheya anhan enchian chuan motora me chele drink chu athi to tian mu a silain abeng hnuai loka ka ani anhan chui chian nuwa an shia chwa chu boral ta me chia hi me che satya mai ni lawin jarkana lam thia ming thang tak le lim chang thiam tak aloni aming dik tak chu Ria Kumari ani a masi internet industry lama thung chuan isa alia ti ming puin alar thung achan chu he thil hi high profile anga hi wang hian West Bengal police depo rang takin an lo thleng ngala ti chuan nu chui na chun han thok tran ngal ta a nu an chui tran tia chuan police ten klu an muwa chuan KC athak danglam ngal dora ti chuan zoi zoin an han chui chian zel taka chuan thil mak tam tak in thup Highland Chow ani tazelani police ten until shat masak berle anhan chuijan nuwa an chat chwaero adang lamin arab thak takzet ani chuan Ria Kumari isa alia tia ko athi chandik tak chu enge ni ta ang tu chuan nge thatanga ti chuan he khesian tun thlengin enge thlen to shiat ani theinan he video hi atop thlengin min lo thir sak donia tual thatu le tual tha ani chanin sha thuna chuan maktiin in phok ve nge yang chuichiana chuan he thil thlen chana hian insurance nen in zomna ania engtin nge niang chu chu kan soi chho zelang inril ruwa ngai ruat na in lo siam thiam mai thenga Ria Kumari isa alia tia ko bok chung chang kan soi ni ti hi he isa alia hi thatam liam ta tang khan tong sang shanga entertainment industry a hian alar emema YouTube khovela ama ngai sang tu mi thanhem tham tak an omani voini thleng hian an la omboka Ria hi middle class chung kwa tanga lo piang chhuak ani a masia swang to na te ro asang emem china lekha zirlain ano panlai tang to in lem chan hi nuam ati china he thil nuam ti ber hi alen ngei theinan hunrem chang adap sham chin ti chuan chutiang taka andap chhota ka chuan ani po chuan chutiang hun chu amu vele mai china kumno pangte ani tangin music album na thoktana relote a mi te chuan an ngaina te emema ti chuan jarkan mai ba ka ramdanga tongshan mangte album po a thoktel te zela ai zonna bultan nan Ria Kumari ti ming puin bul atana mase zoin isa alia ti minga shiatlar ani chhota ani Ria Kumari alar chhauzel taka chuan industry director le producer lar tak tak te chuan Ria hi an album an lalu chhauve ta zela ti chuan an ni point sum thanem tham tak an pechin bok na thona lama Ria Kumari chuan Prakash Kumaranen anin tongta a anin kom thuinua chuan Prakash Kumar hi Jarkana film le music album producer ani ti ashita a he nathila Prakash Kumar chuan Ria chu muturin akawa anin biak zo nuwa Ria Kumari chuan Prakash Kumara
music album thok turin thutluk na asiam fela he na wang hian an pani chuan ni tin anin muta thina ti chuan zoi zoya in ngai na chhotan ta in ni tina in muna na chu mangai na ain leta a anu deuh loka chuan Ria Kumari chuan Prakasa chu pasala anei tak nge a Ria hian thil tam tak angai to nuwa Prakasa chu kopueta na thlanga masi anin nei nu loka nunbul atan that vele Ria na ria chwa tak chu bumin aumani ti he ni diktak chuan Prakasa hi nupui nei lai ni a chuan fa po pathum lai lo nei to bok masi Ria laka hian he thil chungchang hi azep tlata ti chuan Ria chu bumin anupui pahni na asiama thilmak deuh mai chu anupui masajok po hi athen du mi alowa atira kha chuan Ria le Prakasa ti chu he thilwang hian anin hauna sa thei emema ti chuan anin leichina te point ator pha a achiat pha ti ti hial thina mase nu deuh loka an pani inkar chu afelle mai thina Prakasa chuan Ria chu Jharkhand atangin Kolkata ashwaya chuta omchung chuan Ria chuan alam lampang chu athan le ta a na te chu ahan mu chho zela kalpui chhota zela nam sang music album a thok kwal bok YouTube khovela po mitam takin an ngai na emema Ria professional career po akal tuang chho emema ami mal nuna po thil chen khat in thlak dang lam tran tabok Ria hian fa pakhat chingin fanu pakhat aneya annu fashing nun po atha chho emema mase kumsang ni somni pani kumtop lama chuan engkim adanglam chhota anti chinangin kumtop huna hian Ria chu apasal nen Jharkhand ankal dona ti chuan December ni somni pariat kumsang ni somni pani khan Jharkhand atangin Kolkata lam anpana Ria le Prakasa ti chuan Kolkata a anin thlenma in Prakas Kumar chuan mitin ti phok lekin tlanchungin hawara khwa a damdoin pakhata akala Prakasa soidan chuan haura panna kong NX16 zinglama napui mo wangin motor atangin achhuaka chuti lai chuan mipa pathum mai tuam an lokala ti chuan Prakasa chu kuthlakin abung rualak sak antuma chung thilamu chuan motor chunga thu Ria chuan afanu kumthum mi lek chu motora nu chia in motor atang chuan achhuak ve ngala Prakasa tan pui turin Prakasa soidan chuan khang miswal pathum te khan suaman tuma ti chuan kut an thlak bok heng thil amu hian Ria chuan puiturin motor atangin alo chhuaka Ria in miswal pakhat dana tum mek lai chuan miswal dang pakhat chuan silai phor chhuakin Ria chu kap tamaya Prakasa soidan chuan swaman ni lai kha zingdar nga le daruk in karati a Prakasa soidanin Ria kha motor pon lama silaya kani a ti chuan Ria an ka nuwa miswal te chu an tlan chhia tak nuwa Ria en kolna tur damdoin azon kwal pui ngala relote atlan le deuh nu chuan michen khat moneya chungmi te chu damdoin naiber omna huna zota ani chuan Prakasa chu damdoin naiber omna hun an lo shila Prakasa chuan rang takin anupui chu damdoin omna laman shil na lampan chuan atlan pui ta ngala ti chuan atira kan soito ang khan thil thlendan chu ni ina soya Prakasa thu soyan ria chuan doctor te chu motor lampanin an tlan phei ngala ti chuan han en chian nuwa Ria Kumari chu abeng hnuaya ka ni in aboral to ni ti an theya Ria thi thon ria chuan Prakasa chu mi ang mai na khosa a au chiam tamai chuti lai mek chuan damdoin lama thu nei to te chuan Kolkata police te ko ngalin anni po rang takin damdoin an lo theng ve ngala ti chuan thuing kim anzia fil nuwa Ria ruang chu postmortem turin an thon phei ngala Prakasa ro chu chulai hmuna lola omri tur chuan an ti a Prakasa le Ria te chuan na motor po chu police ten thil chui fia na tan an lak sak ngal bok police te chuan Prakasa chu thil khendan an han zot tana zonan han zo chia chuan Prakasa thu soi chu adanglam tangala asoi masakna khan zung turin motor atangin kachuak ati a anu loka soidana chuan an fanu tapa chu wang chuan motor tiding ani thua soya ti chuan athu soi athak chhota ka wang chuan an zawa in police te chuan athu soi chu an rin sak thei ta chia lawa ti chuan Prakasa chu thu zo fia na tan hun rei tak an mang chhota a an thu zo na Prakasa chana tanga landan chuan motor atanga achuk chia chu mi pathum an lo lang thuta ti chuan kutan thlak ngala chung mi pathum ten Prakasa kutan thlak lai chu anupui Ria chuan mu theilovin puiturin aron chuak ve a Prakasa soidan chuan Ria lo chhuar rual chuan
chung mi pathum zinga pakhat chuan asilai la chuakin ria beng zona tinin akapa police te chuan prakasa thusoi chu an oi saklo achan chu prakasa taksa liam engma motor omvelo engtin nge athlen thei lelama mi pakhat silai ka ni a abul meya midang lo omvela in liam engma reng reng anei silo prakasa soidana chuan annex 16 bridge bulmaya a motor ati din thuasoya police te point hemi thuwa hian thuzo fiana an nei non le a achan chu motor handin na mai tur mun engma omlo wangani chuti ni si chuan prakasa chuan a motor engtin nge ti din thei police te ma prakasa chuan mi pathumin an be thu asoya police te chuan chulai muna cctv footage te chu enfia nan han thok tran ngala police te chuan cctv pakhata ma prakasa motor zuirutu pakhat te ma hmuan neilo awm zia chu engma reng han oi tura omlawani thutam tak ngai thla kani nuwa police te chuan prakasa chu an ring hlel tariaw maya chu mai baka police te chuan thudang an han chui chian le main motor enfia na le riai postmortem report an ngak tari a riai postmortem report lo chwa chuan thildang dai maya roin her chuak ta prakasa soidana khan jing lamda ruk borvela mi pathumin an be thu kha soya mase postmortem report a chiang tak me lo langta chu riai hi alo bera zandar khatle dar ni inkara silaya ka lumani dei toni motor ne na inzom na report po police te ma chuan lo thlengta police te chuan prakasa anrin hel na chu an pom hit ngala forensic report a landan chuan motor chunga 9mm bullet mu ka chhuana mu ani a prakasa soidana kha chuan ri a kha motor pon lama silai ka ani a ani chuan silai murwa khi engtinge motor chunga thei police lamin nu chuina an tho mek lain ria boral thon shat rualin riai nu tapale anu te chu rachia tangin kolkata an lokala ti chuan prakasa chu an fanu thatua puin fir an thelut ngala anni chuan thildang soibel an ron neya chu chu man dewa khan prakasa le riai te hi anin hauna sale ani oma chumi nuwa prakasa chuan ina chwa sana alo ho vele mai boka ti chuan riai chu kolkata lama ashwai ta a riai nu chuan thildang po soi chwa anei le a ama puin prakasa hian riai hi thalo tum to thina mase khati lai khan ahim theilawa tuna chuan police lamte point khau takin thuzo fia na an tanta a atopa chuan prakas kumara do soi zong zong chu highland sakina omta thuzo fia ni nuwa in puana chuan riai hian prakas hi pasala chuan anei ngei maya mase he in nei ne hi ani hi chuan riai sum nei sak adu wang chawani ati riai muwa anupui nen hian anom shanga ani nataka chuan tun thleng hian anupui masa nen chuan an lo la in bereng thina anin nei no re lo tia prakasa hian riai hi da bowalo tum to thina mase thil tum te chu hlot lingai lo atopa prakasa chuan aunau pa Sandeep Kumar nen riai da bodan tu ruwa manna an siam dun ta a an ruwa mandana chuan riai hi that meila ti chuan chu in tha na chu in suam nangin lantir tumila te anti a hemin huwa riai ne na anin hau nuwa prakasa chu riai ne na alo letli a ni reilo te chung chu hlim takin anom dona ti chuan ruwa manna ti puitlin ani theinan riai chu kolkata lama ashwai ta a mase kung laka ria muthluk lain prakasa onau pa Sandeep Kumar chuan riai muhil lai lu taka chuan silain akapta a chuminua Sandeep chu chulai mun atang chuan atlan chingala in tha na hi in suam na nga lantir tum ani wangin prakasa chuan riai ruang chu phurta zela ti chuan damdoina kalpuin thontho phwa chop avasoita ani he thil thlen nulok December ni somni pakwa kumsang ni somni pania riai pasal Prasad Kumar chuman anita a prakasa chuan he in tha na hian aunau pa Sandeep in rol veti asoya chu wangin police team chen khatte chu Sandeep azong turin ankal chuak ngala atopa December ni somthum pakhat kumsang ni somni pania Sandeep po chuman ani vele ta a tuna chuan police ten ria thatu mi pani te chu anman to a ria chung te lam hian prakasa nupui masa po ain rol ve ang anti a police ten nu chuina chuan midang ming po aron langle tangala chuta chuan prakasa le Sandeep te silai lo pito hi Sandeep ve tho aloni a police ten he Sandeep pakhat ve tho hi azon na chuan han thok le a masikar tamaliam nuwa po he Sandeep chanchin hi engma an thi theilo Kolkata police te hi anbei dong du ngai lawa
nileng zan khwain rim taka anbe nuwa Bihar khopui Patna tangin mi toimoin ronchilin kumsang ni somni pathum February tha akhan sandi pasilai petu cho anman theita a police te chuan he in tha narap thak taka innam noi mi pathum te chu an rechwak theita a mase tun thlengin he in tha na then chan dik tak he sha chwa thein ala omlawa ama kha chuan Prakash Khan riai laka omshan du wang khan ni in asoya mase anua anshia chwale tak chu Prakash hian cheng noi zatam tak leiba alo nei ringa a film project nan hung berla a flopa hei wang hian aleba te chu arul theilo pha a heminua hian ri ai hi lo che swalin to swal lo tok palta angsela ria in insurance a nei cheng noi tam tak chu a mu thei pha dona chung sum mang chuan nuam satakin ashing nun amang chho thei dona ni Prakash chuan he ruwa man ne hi a unau pa a soipuya ti chuan chumi hnuah thutlukna an siam dun ta a ria I tha chungchang hi atopa chuan an lo ruwa man na angin December ni somni pariat kumsang ni somni pania ria I chu an thatta a ria I tha ni lai khan khati lai khan motora ria I fanu kum thummi lek po awm ve ringa ria I silaya ka ani lai ta khan he no te po hi amu hela chu wangin police te hna engma soitora shilawani baka anua boral ta ka chuan tha phang emema chuwangin engma chiang takin asoi theilawani he khes chungchang kan soile donani chuan heng pui khoitu mi pathum te hi tona ri chuan jail lama da anni a heng boina hi tona kot lama putlu mek ani a rorel na thutluk na puan nga mek ani ria thattu te hi engang shemnange anpek don ti hi chu kot lam thuani to a ingai danin heng pui khoitu te hi shemna pe thei tu lo ni tala eng shemnange pe ki du ang comment lama kan soi hodon nia khati zong kha tunrumata na kan han ti chwa thei te choni e